Lothando. Ngizabeleze uchapha omkhulu nangahle ngithandana ngingazazisi ngokuzeleko ngoqoleko. Lami lokubelethwa nginguthuthukile ndomzodwa. Ngimntazana wakwaBhuda kaJakazana kaMawela ngowawele ngendlela ngendlela. Kabini. Usathi unyama namadoda ngithathe esifundweni sabona ngisulanisa kwamtheni ukutheni ngoba aziwa ngingaphinda kulumbono isikhathi ngoba ngikhambile. Ngithokoza kakhulu nami ukubizwa ukuthi ngizoba okukanye into engiyijabulele kakhulu ngiyithokozele kakhulu ngoba into ehle khulu ngoba uyabona kwezinye indawo abavumi babantu bamahlaya ngabenza bayathuthuka bayaphambili mara thina la kwaNdebele sifatanele. Ngithokoza kakhulu abomfowethu laba abathethe lethuka bakhona ukwenza into ukuthi ibe yimpumelelo. Yazi ifuna uNdebele avelele ngaphambili, ifuna isikhethu sivelele ngaphambili, ufuna ukubona abavumi bathuthuke baye phambili. Engasikade ukhona lokhambileko uye endaweni nobona omunye umhlobo uyazuma ukuthi khazi ngabe ekhethu baphi. Ngikhuluma nanje ngibuya eSouth Korea, ngiyabuyela eSouth Korea, ngiyacabanga ukuthi into eyenzeka lapha le ngizokuhamba nabo abaningi babo la. Ngiyakholwa ukuthi sithombeni sonke ngihloliswe neziqu zokuprofesa ku-art, culture and heritage, not for South Africa or amaNdebele, for i-continent ye-Africa, 59 countries. Neminyaka lesekuhamba phambili ayisho kodwa ukuthi into lengiyithatheleyo lesandeni futhi ngithi ngayihula indlela engiyigijime mina ngeke-ke angikhambi ngedwa ngihamba ne-PA yami nayo ngiba ukuthi angangithokoze khulu masokana ningayilahli into lengathi unyaka nonyaka ingaba khona sisa unyaka nonyaka yenzeke njengoba namhlanje ngiyithomile ingasajama sikhona soyisapota nathi lapha sikhona sahuba sabona khube sokhumbule emva ukuthi konje namazwa abenziwe nje ithuthukile phambili amaningi anginawo ngiyathokoza. Lothando. Okhulumako selatshilo umama isikhambisana njani. Ukhethiwe abaningi bamazi ngokhethiwe ngwakwaThugwana ekhaya sephumula kwaMsemakheyi kwaMasango kwaDumako kwaPhezulu namhlanje akahlabile kwaThugwana uThugwana ngomangala ngumdawu wathi mntwana gijima ungawatshela bangasalila ngoba sendlile ngomlomo ongutshwana kulapha ekabona kaKhosi nyamaza uNkosi lapha sokujika sokungafika kulezi